Men Aküydün aldına barıp şu Sadra Barıp'tın peşinesine durup dava işten kettim. Batamıştı Bişkek'e varıp şu aydır durup Aküydün aldığında betin aydan bunlar jalgancıdır. Ya kanda bu 5 yıldan beri aylık vermese karavasa. Şarga varsam mer priyon bulmaydı degen. Bir yıldan öttü bunun mer bolğanı. Priyon bulu bir elde kuş gerek takır. Ha bular atamaydan huş eken bular atan. Meris Mırzakmat bolup durganda desem o şerden yavni cevaldı güzde. Güzde bunu hazırkı mer. Bunu Mambet dedin de şu Mambetim cevaldı. Oşa Sadır Japarov, Kamçıbek Taşi, Talant Mahmut tutardı. Mağa çay koyup bergen oldu. Türmeden çıkargam. Bırak takta sen Kamçıbek Taşi'yip zakon var da vatan. Ben Kazakistan'a var birönü balasını çıkarıp geldim de vatan. Ben içembe adam olsam hadi eline ait var. Yeri yok bir bela gelineken de ol böyle bela. Sadır Japarov'a gittim, Kamçıbek Taşi'ye gittim. Bular jarganlarla deydi oksaydı, çaması bunları istemeydi oksaydı. Sen Mersin bu patriyaşı koşarı bolup atmayı. Ben kelesi o da vatasın. Buna minerde, buna Asilbek niye sorunbaydı. Ya şuların hem kaçıvergen. Büröge kayra, büröge üyümüzü, büröge ikinci katın batı iyi aldır o şümşük. Büröge onlarga 1 milyondan aşık akça getirgen. 30 litre malım içeride bağıp. 30 litre sütü var malım bağıp. Nemesi menen, torpağı menen, bir yarım yaşar bukası menen satıp şular yol gire kılıp elde aparıp miting kılıp çıkargan. Ha bular atamayıptan huş eken bular atanlar. Men açıkına bular agar bunu sen olarga jetkizbesen men erten bir günü pres konferansiya berem. Bişkek'e varıp şu aydır durup Aküydün aldığında betin aytan bular jalgancıdır. Ya kanda bu 5 yıldan beri aylık vermese karavasa. Geldim bu onanda nemeleri bekerden tursa faydası yok. Elge bersine olur. Neme alıp banktan akça alışkan. Banktan. Karızga akça algan. Beriş gerek onu bu saktavay. Hiç kanda hiç kimge fayda düşmeydi. Buna şunday bola. Buna da kap gelip otadan. Vagonlarda nemelerde ap gelip otadan. Ben aytım uyalım. 5 yıllık aylığım alalek mi? 5 yıllık. Buna o Sadır Japarov prezident olgandan beri hem 2 yıl ötüp ketip otadı. 5 yıllık aylığım alalek. Buna o maşinelerde 2005 yıldan beri korgan. Bir yerde bir 100 de maşine varırlar. Karaytelek. Zapçastları varırlar. Karaytelek. Zapçastlarını aparıp satışıp yok kılıp buna maşineleri karaganda bizge karavaydı. Anam buna da şıltı okulup arız yazmay durup uvolit kılıp akçanı aylık töleşmeye koydu. Buna skori o 5 yıllık aylığımı tölemeye koydu. Bir aylığınız kaç lira? Bir aylığım 5.000 alçılan, 5.500 alçılan, 5.500 som alçılan. Bir yarım stavka ol 5.500. O men pensiyama hem tura göveydi. Oşondan beri aylık alalmayız. Buna stadyonda men lişni prezidentke şu Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'a stadyonda aytkanmın. Bizatini karayız yazıp algıla degen. Buna ondan beri 2 yıl öttü. Hiç böyle karagan yok. Oşa haligi Kamçıbek Taşi'yi aytkanda neme kim kankdasa tilinci ulup alam dep Tajiktin gözüne moy albadı, hiç böyle kıla albadı. Kolundan gelmeydi oksaydı buların camamda. Yemi. Buna Yuzni'ye kaçayın yol kıldık da buna can koygan mer. 100 kaçayın yol kıldık dep, asfaltı kıldık dep, mintras kıldı dep akçan geçti. Hiç böyle kılgan yok. Oyuk boydan oyuk durat, yolda görüşemezsin. Varıp gör. Bular Kaça maşina var? az bir yerde 4 maşine var. Alıp gitmez, bizdeki meslek. Alıp gitmez. Ben temirge satıversem ben kamalam bana. Temirge satıversem ben aylığım çıkar. Ben o çıkmaya koyuyorum. Bırak ertesi bunlar gelet daha sotka öğret millet temirge satıverdim. Bu bir. İkinciden adam arız yazdırıp aksakal gibi sizin gereğiniz yok desem ben çıkıp gidem. Bunlarga murdum tutup kalgan yok bu karaolculuk. Anan hükümetin şunday bezalabırını eldi karavaganına ben içim oruydu. Buna bular padişah bolup atkanda, premier minister bolup atkanda, bular çoğun bolup atkanda eldi karayız, bağavuz, kıyratavuz degen. Hazır eldi karavay, eli açkan. Buna içemesen karavay onu tartı. Vagondardı koyup koygan. Vagondarga hükümetke bir son pul düşmeydi. Burası munisipalini işlep atkanlar, munisipalini işlep atkanlar. 1000 som, 2000 som pulunu alıp vizet kalıp koyuveredi. Neme o, egelerine böyle. O haladinlikte turganın kara, Camgırda haladinlik turağı var. Sen bir 10 som pulun berçi mağa ben yol gire kılayım. Haladinlik turağı. Camgır cevap turağı. Taşak körpeleri turağı.
Prişomandan kanday iştiraf ola dey. Ondan kanday hükümetke bir tiyin paydası yok. Siz çekesiniz mi? 80 Olar kırkıp metallomga satıştı hiç kimge aytmang. Ona buna de men aytdım aylık bersenger boldu men kimge hem aytadılar. Aytgan men hiç kim uğa turgan hiç kim yok. O malda Atanbay öyle. O malda Atanbay öyle. O şum uqpaydılar ol. Şum şu geledi ol. Men ondan beri jaylaştım da men toktam çıkarıp men merge barıp ıyladım uka. Men şurada qara olman. Neme Melis Mırzakmat bolup turganda. Desem o yerden uçaska bergilede 5 sotukka toktam çıkarıp bergen. Mına uy saldım. Mına yaşap atam. Qara atam bolan. Bular ona zaballardı kılgan emes. Bu geldi ki bir son bular qoratgan emes. Meriyaca hükümet. Bu banktan prosentke akça alışıp, uyun satıp alışıp, hep gelip koysa mınanda taşa batacak. Bunu eldikin elge beriş gerek. Bu uyat iş bu bana. Ama merin olsa ona yolda kıldım deyip durup, ya ne cevaldı, güzde. Buna hazırkın mer. Buna o mambet istedin mi? Şu mambetim cevaldı, bunu şilp atırıp saydım. Men güzde barıp, bir semerge ayttim, oğlum dedim, yolda kılmadın artık. Yolda kıldık da ona kaç yıl kılıp akçan ceysinler, ben bilem dedim. Men balam, 1-3-4 maşına, men ahırı bolganda sizde işten ketesdik. Men aytkan makul, bunukuna, ol načalik olup kaldı. Keyin bir sağ okşavan kız geldi dağı, Şeriyiva degen, Nurila degen. Geldi dağı, meni arız yazdırıp aytırıp bu volt eti veriptir. Men aytdım, meni volt et, bırak ona maşinelerini hep ket dedim. Desem, men narazı mesmin desem, maşineler spisini bizdeki mes oldu, moynuna albay koydu. Bir yeri yok, bir bela gelin eken de ol bir bela. Bırağa kayra, bırağa nüyün buzu, bırağa ikinci katın batı iyi aldır o çünkü. Yemi üçüntünden beri töleveydi. Men sadece park'a aytdım, kamçı ektaşıyıp aytdım. Bular jargandan lın deydi oxşaydı, caması bular isteveydi oxşaydı. Men azı qarab dursam bulardan opşum oy maksatı başka eken. Biz qarapayım el düşünböpmiz. Buga çeyinda tölemey jürgen aylıklarınız keyin төлөп berdi деген kesiledi arızda. Oşo arızda төлөp berdi. 117 ming төлөp berdi. Төлөгөн менен али жок али ол. O 117 ming төлөгөн менен колубузга берген жок. Котарып койдук dedi, o nargılarga şılta ogulup atadı, atmaska. Bar mı jok bal jomog. Yemi azı canım kayıp atadı. Azı canım kayıp şunday. Hazır bunu şardım meri, bultur küzde. Ona joldu kıldık, Yüzney'den jolun kıldık. Nemeden Yüzney'den Şargaçay. Yol 15 metre. Bir lapatka asfalt dökkön. Mintras kıldı deyip çerez mintras bular. Akçasını alıp ceşiv aldı, mintraska çıltap koy. Keçekinde barsam mintras kıldı biz emez. Sen mersin bu patriarşik o şarı balıp atmayı. Men kelese o da atadım. Sen neme kılgın dedim ona yoldu. Tölep koy eldin akçası. İşte neyde tam dedim. Men pres konferansiya berem. Men Aküydün aldığına barıp şu sadrap barıptım peşinesine durup dava işten kettim. Batamıştı işte atkır almaya tatlılar. Buna Batkende 36 adam öldü. Buna miçer kamçı minerge gelgende buna nemege. Basseyinge gelgende ona nemege. Biz bargamız şu kamçını koyduk. Geldi koygula şu balaga tiyişmege. Bu şerde aytken, men ata eneme aksakaldarga asıl bagala gözüңөр doyup olam degen. Tiliңер julup olam. Tacikler julup albaydı bu dep bardık aytadi maga. Ükаңыз taciklerin tilin julubay atadi go. Bizdikin julamın degen. Ava onu eme oturadi. Men azыр мына көйүнчү мына эме гаражыңыз боюнча материалды сатып берейин, а? Алдын эле айтып коеюн. Эми ошол эмне деп атышат эми азыр? Төлөбөйт да, төлөбөйт. Жер өзү кимге тиешелүү? Бул азыр муниципалнеге тиешелүү. Азыр мен кечегинде шаарга бардым, сөздүк. Шаарга барсам, мэр прием кылбайт деген. Bir жылдан өттү bunun мэр болгону. Прием кылып bir элди угуш керек да акыры. Мында эмнеге келдиңиz, ичиңиz ооруп атабы, башыңыз ооруп атабы? Мэр прием кылбайт, качат элден. O iştebey, minege bul merge akça төлөp atат. Aylık төлөp atат. Mer kabul albayt. Aytıp, muna özde munda menin mınандай dokumentim var. Mine төлөp aytat desең, yok deyt, men bilbeyim, men ona koy şenem deyt. Ava, qaysı işxana, qaysı municipaldık işxanaga tiyешелүү bul? Bul hazır, bul tegerek o şarının municipalliğine tiyешелүү. Muna keldi, muna azamatlar keldi. Qaysı işxanasda? Mumiyeste koy. Muna keldi, şularga tiyешелүү. Tiyешелүү olsa sizge bul. Yok, yemi bul yakından beri bular bizge tiyешелүү deydi. Anda dedim ben keçe bir öz çaldılar yürüsün. Ben ettim anda ben aylığımı siler төлөp berdiler.
Men karap durdum da. Men karabaganda bunun karap öyle kalbaydı ele. Bular prosto haligi göz görüne maskara bozduk men iş kılıp atat. Göz görüne maskara bozduk men iş kılıp. Men munda koyup koybaymın. Men обязательно men Bişkek'e barıp durup Ak Үйдün aldığında misal üçün bayağı kamalganlar var. Niye zaşta kamalganlar? Oşaların uruktulganlarını da var diyeyim. Buna misal üçün buların men açık basın aytıp kara заслуженный bayağı medikti işten ayda verdi. Haligi putuqı çık bolğandı turulagan hali sabırdı. İşten ayda bular Kırgız elinin bakkanın buların emesi yok eken bular. Бул силер билесиңер да. Акаевдин убагы кайсы убакта баягы социалдык объектилер эч кандай жеке менчикке өтпөсүн деген жери бар. Бул соц объект болгон. Ошонун негизинде бул киши ошол токтомду чыгартканбы, кандай неме менен чыгарып алган? Аны биз билбейбиз. Бирок үйдүн аркы жактан берсе жерди. Бул киши бул жерге дагы үйдү салган, наркы жакка дагы үйдү салып алган да, эки жерге үй салып алган. Анан баягы айлык андай мындай маселесин ошол неме менен чечишет булар ошол. Баягы скорый менен. Анан бул кишини кече келип биз чык дедик бул жерден, жерди бошот десек дагы эле турат. Анан бул киши айтып атат, биз мага айлык төлөйсүң деп. Мен бул кишиге айлык төлөй албайбыз да биз туурабы? Биздин өзүбүздүн охраналар бар, өзүбүздүн база болгон. Азыр өзүбүздүн базабызга ипотекалык үй чыгып атканына байланыштуу базабызды убактылуу ушул жака көчүргөнбүз. Бул дагы ошол муниципальный жер. Жок, токтомун көрсөткөн жок бизге. Өткөндө юристтер менен кошо келгенбиз биз. Орун басар юристтер менен кошо келип, бул кишини айтканбыз, аксакал чыгыңыз. Сиздин документиңиз кана көрсөтүң десе, жок, мен соттошом, ак кылам, көк кылам деп эле ушинтип жүрөт да. Билбейт экенмин анысын такчы. Аны бизде эконом отделде документтери бар. Биздин УМСтин балансында турат бул жерче. База кылып турабыз убактынчалуу. Биз дагы башка жактан жакыныраак шаардын ортосунан бир жерибиз чыкса, биз ошол жака чыгабыз. Мисалга бизге дагы кыйын да. ХБКдан бир комокду жүктөп алып келип, бул жерге келип кеткенге чейин уже солярка акча көп кетип калып атат. Боротулупчу. Ошонун негизинде биз азыр шаардан дагы место неме кылып атабыз. Эгерде чыгып калса ошол жака коебуз. Ошол шаардагы баардык мыйзамсыз куруп алган контейнер, комок, забор, гараж баардыгын ушул жака алып келип түшүрүп атабыз. Көргөндөrsүңөр. Бул мындай да, элдерге биз неге элдерге неме кылабыз? Элдерге беребиз. Алып кетем дешет. Алып кеткенден кийин кайра коюп алып атышпайбы элдерчи? Биз бир барган жерге 2-3 барып калып атабыз. Макул чыгарып алып кетем дейт дагы элдер. Анан кийин алып барат дагы сразу кайра биз кеткенден кийин 1-2 күн арадан 1-2 күн өткөндөн кийин кайра коюп алып ишини алып барып атышпайбы? Ошонун негизинде биз бул жака алып келип, анан кийин ушул жерден баягысын жаздыртып алып, кагазын, тилкатын, башкасын жаздыртып алып, анан кийин үйүнө же болбосо башка жака алып кете турган кылып туруп беребиз. Биз алып келип буну ушул жерге коюп, бул биз элдин немебизин, мүлкүн биз алып келип алып ээлик кылбайбыз. Любой моментте келет, паспорттун данныйын көрсөтөт, ошонун негизинде кагаз жазып алып кете берет. Төлөп бербейт. Билесиздер, скорый буга чейин 2005-жылга чейин ош шаарда Госздравга караган, шаардык саламаттык сактоо бирлигине. Кийин саламаттык сактоо бирлигинен ош шаардык тез жардам бекети болуп отдельный бөлүп чыкканда, бизде ошол жерде мурда ош шаарда караган, ал жерде санэпстанциянын, ошондой эле горбаничанын, скорыйдын автоунаалары ошол жерде турган эски. Кийин биз 2005 бөлүп чыккандан кийин биз ал жерге ошо Абдыкуров деген жаранды аял экөөнү кагуучу кылып жумушка алынган экен. Ал жерде иштеп жүрүп, кийин мага чейинки башкы дарыгерлер ал жердеги штат бизге мыйзамсыз деп ал жакты иштен бошотуп 2017 жылы жумуштан бошотот. Бирок 2017 жылы жумуштан бошоткондон кийин ал ошол мэриянын балансына караган жер болуп, муниципальный. Ал жерге ошол үй салып,
короо кылып жайланып салган. Короо салып жайланышкандан кийин прокуратурага арыз жазганда прокуратурадан текшерилип, андан кийин Фомуска жөнөткөн. Фомустан ал жердеги машиналар эч качан скорыйдын балансында болгон эмес. Горздрав кабыл ошол жерде калган. Ал жердеги штат бизге мыйзамсыз деп ошол мыйзамды 2020-жылы штатты алып салат. Бул 2018-жылы президенттик аппаратка чейин жазат, Сооронбай Шариповичке. Ал жерден президенттик аппараттан генеральный прокуратурага берип, президенттик аппараттан келип мэриядан текшерип, ал жер эч кандай скорыйдын балансында да эмес, ал жердеги автоунаалар скорыйдын балансында эмес болуп чыгат. Ошонун негизинен 2020-жылдын июнь айына чейин Аттокуровго жана аялына айлык төлөнсүн деген 2020-жылга чейин полностью айлык акы төлөнгөн. Кимден чыккан ошол приказ? Прокуратурадан. Прокуратурадан чыгарып, штатты кыскартып, ал жерде эч кандай биздин баланска карабагандыктан прокуратурадан чыгарып, ошол 2020-жылдын июнь айына чейин айлыктар которулуп берилген. Аял экөөнө 234 000 айлык которулган, дагы 117 000 234 000 айлык которулган. Бирок Аттокуров ал жерге мыйзамсыз үй салып алгандыктан ошол үйдү, анан ошол үйгө кеткен расходторун, анан ошол айлыгын бүгүнкү күнгө чейин, азыркы 2022-жылдын бүгүнкү күнгө чейин төлөп бересиздер деп атат. Бирок эми штат жок болгондон кийин, өзүңүздөр билесиз, штат жок болгондон кийин прокуратуранын жыйынтыгы чыккандан кийин, Фомустун, Минздравдын, президенттик аппараттын жыйынтыгы чыккандан кийин биз ага эч кандай бүгүнкү күнгө чейин айлык төлөбөйбүз. Ошо прокуратура, генеральный прокуратурадан кайсы күнгө чейин төлөп берилсин деп айлык чыккан болсо, ошол күнгө чейин биз ошо төлөнгөн картасында айлыгы бар азыркы күндө. Бирок алып элек. Акчасын алып элек. Акчасын алганын эме ошо негизгиси жанагы үйдү өзүнө өткөрүштүн эми ал УМСке карайт ал жер. Аны үйүндү каяка өткөзөт, аны мэрия менен чечилет да. Эми азыр ал бала жер сиздерге такыр караган. Такыр бизге чейин карабайбыз. Ошо муниципальный ишканага карайт. Азыркы жерде ошо УМСтин баягы өзүнүн трактор, эскаватор ошол жерлерин өздөрү иштетишет мэрия 2019-дан бери. Эми өзү сиздердин базаңызда башка жакта азыр, Биздин база ушул эле жерде. Ушул жерде. Башка жок, Жок, ошо эми мурда шаардык сангараж болгондуктан, ошол шаардын горбайынсаны ошо санап-станция полный бир Горздрабка караганда, ошол жерде ошо санап-станциянын, Горздрабтын ошо полный машиналар ошол жерде турган. Азыр ал жерде силердин эчтекеңер жок, себеби эски 2-3 машиналар келип ушуну алып кетишсин деп ойлойм. Эски 2-3 машина аны мэриядан комиссия кылып, ал жерде эч качан биздин техникада болгон эмес, ал темирге уже мэриянын балансына өткөн.